Kila nak Houthi, kila berten ban siat misal si India na Yemen, ke India kan sajot no. Ka Pakistan ro kila berten bahkan tek da kabe persyak ya ke India, bat ka khot ro ya ke New Delhi kum kanong syun jongka. UMP barim jong ke Pakistan, ubade utanat ya dari Faisal Rasa Abidi, ula berten ban tek da kabe persyak ya ke India, Abidi haka television jong ke Pakistan. Ula panpau ya kecing temu ke Bashir Khai persyak ya ke India, haka ba ula betha ya ki kenhun Houthis jong ke Yemen, ki bala Kersan da ke Iran, bakin penlong ya kecing ternam ding bat ki drone persyak ya ke Israel kum juru ya ke India. Faisal Rasa Abidi ula keno ba ke India kaya rapat hari ki leno ki badon tiari le apo jong ke Pakistan, bat ba ke India kaya rap ke Israel persyak ya ki nong Palestine. Abidi ubala penpau naga banta kijing keren be bat ki bapen kiwin haba keren HGVT network jong ke Pakistan, ula bataya ke India kum kanong Kersian ke bakrau tam ya kijiu bat kum kanong syun jong ke niam Islam, ula ong ba ke India kaya rap ya ke Israel ban beteng ya ke tma hakasa da ke bapha ya kitiar le. Abidi ula ong ba ke India bat ke Israel kide kinong syun jong ke niam Islam hakeleng ke perthai. Ula ong ba udon ke jingkerman ba kileno Houthi jong ke Yemen ken temu ya ke India kum ba ki temu ya ki jahat jong ke Amerika bat Israel Red Sea. Abidi ula kentu ya ki Houthi ba kin syem kabu ya ke jingla ban siat namding jong ki ban thombor ya ki jing mentoy jong ke India ki start ya dari jong ke Pakistan kila kam wat ba ki Houthi kila pangam nriu teli ki jahat jong ke India kat ba wat ki Houthi ro kempat jupan pau ya kum kane ke jingkam. Abidi ula ong baka Yemen kan sapan ngamlot ya borok ki jahat jong ke India da ka bakam baka Yemen sian kan sawanra ya kene katma hakerdop ke India borok ki thain rut duriau jong ke India sian kan sasya thombor ha ke Yemen. Kileno Houthi jong ke Yemen kidon ki nam siat bat ki drone penyap briu kat kum ke jing ong jong ki Houthi kinam ding jong ki kila ban siat hadu 1000 kilometer ka jing jengai ha ka jing hertma jong ki Israel hakasa ki Houthi kila siat pun teli kinam ding ki bala job ban poi si Israel ka bacingai kumba syajar praspa kilometer na Yemen. Nalor kata la keno bagi drone jong ki Houthi kila ban siat hadu 1000 sanspa kilometer ka jaka ka bajan pedeng ke India bat ke Yemen kalong kumba 1000 sanspa kilometer kumta haka teori ka India kadon hapo ke jaka jong ki Houthi.